Pamirsa Krama Bali mangdani ngrastiti bakti sejroning usaha nepasin angge saking wesanan kawan COVID-19. Pengabdian inucap kebausang oleh Jero Gede Batur Alitan Majeng Bali Pos ring Galahe Lintang. Sili tunggilnya ni melarapan ngrastiti bakti mepinunas urip majeng ide betari ring pura dalem rumah suk ring pemun setre. Pemargin inucap sambun kemargiang oleh pemangku bendesa adat rumah suk para sulinggih antuk setate negepin protokol kesehatan. Batur Alitan Mausang sampunang pandemi COVID-19 kantos ngeroredang kuentenan Karmo Bali sanepina kewit wiadin dasar angganing panglaksana budaya usaha nyelamatang angge utawi keluarga wiadin palemahan sida kemargiang majelaran ngaturang pangrastiti bakti tur patut kedadosang budaya umat Hindu. Jero Gede Batur Alitan mapi teket mangda umat Hindu wiadin Karmo Bali stata eling tur waspada mapi dunas urip keselamatan tur maning kerahayuan majeng ring ide betara dalem punika taler majeng ide ring pemun setra mangda sida ngeraksa Karmo Bali tur ngicinin keselamatan sajeroning kahuripan krama. Jero Gede mepengabti mangda Karmo Bali masih kian nganutin loko dresta adat suang-suang rasiti bakti majang ide betari dalam miwah ide ring pemun setra desa adat antuk nunas pengyayuban tur kerahayuan. Dan talar pengabdi mangda para bendesa desa adat pemangku suligih miwah tokoh-tokoh masyarakat tokoh umat dados pinaka inisiator tur ngelimbakang pemargin inucap pengubaktian sida nganggen sarana pejati utawi tebasan guru piduka. Ngrasiti bakti katur majang ide Sangyang Widi sida kemargiang sanepinaka jalaran nunas keselamatan tios usaha starte ngemargiang protokol kesehatan. Jero Gede Batur Alitan nyumekenin pisan kedasarin manah ning suci nirmala rikalaning ngaturang bakti ide betara-betari presida ledang melugrayang keselamatan majeng Krama Bali. Kaaptiang Krama Bali presida ketepasin saking pandemi COVID-19 antuk stato eling miwah ngrasiti bakti majeng Bali miwah Krama Bali mangdane napi sane pinaka swadarmaning iraga pinaka manusa sida ketlebang becik. Dane taler ngicen apresiasi majeng Gubernur Bali Wen Koster miwah paiketan dane sane sampun sumekan pisan stato nunas kerahayuan mangdane Krama Bali miwah Gumi Bali stato ajeg tur landoh. Pemargin Gubernur Bali punika jantan pinaka Cina sejeroning ngelebang nangun satketi loko Bali sanekap tiang sidak kagen dasar turmaning pidap-dap numbuhang rasa eling antuk ngeraksa Pulau Bali. Jero Gede Batur Alitan pengabdi swadharma antuk nyago Bali mangdane kedadosang budaya oleh Krama Bali. Bali Pos Nguningayang.